Yes, igitondo cyiza cyane kuri wowe ukurikiye Connect Media TV aho uri mu bice bigiye bitandukanye ku migabane igiye itandukanye, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, abari ku mugabane w'i Burayi, mu bihugu bitandukanye birimo nka Norvège, Suède, kabisa ndabasuhuje cyane. Abantu mwese muri Canada, Australia, aho hose ndabizi ko hari abakunzi bacu benshi cyane, ndetse na hano muri Afrika muri rusange mu karere k'ibiyaga bigari, hano mu bihugu by'abaturanyi, yaba igihugu cya Uganda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kenya ndetse na Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabizi hari abakunzi bacu, ndagusuje rero muri iki gitondo cyo ku itariki ya 10 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025. Njye nitwa Jado Upright, tuba tugiye kwinjira mu makuru abazindutse, amakuru abazindukiye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ari amakuru ya hano mu Rwanda ndetse na hano mu karere muri rusange. Ayo makuru yose tuba tugiye kugenda tuyinjiramo muri rusange, tureba uko byifashe, tugenda dutera akajisho ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka ngushimire cyane wowe ukomeje kugenda utwereka kuri umukunzi wacu cyane, ukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye umunsi ku munsi tukugezaho. Ndagushimiye cyane kabisa. Nawe niba ari ubwa mbere udukurikiranye, ukurikirana Connect Media TV kabisa, ukavuga uti mpisemo kujya nyikurikirana cyane, menya amakuru ari hirya no hino hatandukanye, banza unkandire kuri iryo jambo subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kabisa. Munyemerere duhere kuri iyi nkuru, ni inkuru iyi weekend dusoje. Ni inkuru abantu benshi bakurikiranye ari benshi cyane, bibaza bati se nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibi atangaje kubera icyo bitangaje. Ibyo byose tugiye kuba tubyinjiramo cyane. Ni inkuru abantu benshi bakiriye yombi kabisa, barayikurikirana isegonda kurindi, baravuga bati iri jambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ntabwo rigomba kuducika. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yateye utwatsi ibivuga ko yaba ari gutegurira umukobwa we Ingabire Ange Kagame kuzamusimbura ku butegetsi, agaragaza ko abana be ari abanyarwanda nk'abandi. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ku munsi wo kuwa gatandatu w'iki cyumweru dusoje, mu ijambo yavugiye mu gitaramo cy'ihuriro Unity Club Intwara Rumuri. Rero ku mbuga nkoranyambaga ziganjemo izikoreshwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, hamaze igihe hanyuzwa inkuru z'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaba ari gutegurira Ange Kagame kuzamusimbura ku butegetsi. Umukuru w'igihugu rero yagaragaje ko ibivugwa ari politike ikwiriye kujya muri puberi rwose. Aravuga ati ibi ngibi wapi, ibyo ngibyo ni za politike zishaje. Aravuga ati rwose ejo bundi nabonye ibintu by'imbuga nkoranyambaga, mbona abantu bavuga ko ngewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora igihugu, ariko ngewe uwanteguye ninde? Icyo nicyo kibazo yahise abaza. Mbanze mbabaze, ngewe uwanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data, ni mwebwe. Kwanza mpora mbabwira mwagezaho mukansezerera nkabaho uko nshaka, nkabaho neza rwose nta kibazo, byaba bibi nkazabyishyura. Ijambo rya nyakubahwa rwose ni ijambo abantu benshi bakurikiranye iyi weekend. Rero Perezida Kagame yavuze ko acyumva ibyo bintu yabifashe nk'ibyoroshye, gusa afata icyemezo cyo kuzagira icyo abivugaho ari mu bantu, aho yunzemo rwose agira ati ari njye n'umuryango wanjye, ari n'abana banjye n'abanyarwanda nk'abandi, bazabeho uko abanyarwanda babayeho, babeho uko babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Perezida Kagame rero yagaragaje ko adashobora kugira umuntu perezida, ndetse yemeza ko n'uwo mukobwa bavuga ko ari gutegurira kuzaba perezida bishoboka ko yaba atanabishaka.
urumva. Gusa yavuze ko ngo yasabye imfura ye kujya muri RDF imukurira inzira ku murima. Perezida Paul Kagame yanakomoje ku bahungu be uko ari batatu, avuga ko rwose yifuzaga ko bose baba abasirikari, ariko Ivan Cyomoro usanzwe ari imfura ye amukurira inzira ku murima, arabyanga rwose. Yagize ati abahungu banjye bamaze gukura ndabibabwira kujya mu gisirikari barabyemera, ariko umwe arampakanira rwose. Yabigiyemo gake arambwira ngo ariko uko siko numva nshaka kumera. Ndamubwira nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ndamubwira ni ese urashaka gukora iki? Ati nge ndashaka gukorera amafaranga. Ati nge nindangiza kwiga nzajya mu bucuruzi. Yakomeje agira ati rwose arangije aranyurira arambwira ngo mwebwe nabo basore bandi barumunabe kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga, ndashaka kuzabatunga rwose, reka njye muri ibyo namwe mujye muri ibyo mushaka. Atari Perezida Paul Kagame yavuze ko yifuzaga ko Captain Ian Kagame na Suliyetona Brian Kagame kuri ubu bari muri RDF binjira igisirikari ari uko babanje kurangiza icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Nabo baramuhakanira ati rwose babiri bajya mu gisirikari, ndetse nari nabanje kubabuza ngo babanze bige, mbabwira ngo bakorere masters, ariko barambwira ngo ndeke babanze bajye mu gisirikari. Ati twabwiwe ko mu gisirikari habamo no kwiga. Perezida Kagame rero yashimangiye ko uwakurikira inzira yanyuzemo nubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba abitwaye. Ibi rero yabivuze mu rwego rwo kugira ngo asubize abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahora bajya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arimo ategura umukobwa we kuzaba umukuru w'igihugu. Abenshi bagenda babigarukaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuga bati Kagame arimo arategura kuba yashyiraho uyu mukobwa we Ange Kagame, cyangwa se mu by'ukuri muri aba bahungu be akazagira uwategurira kuba umukuru w'igihugu. Nyamara we ibyo byose yavuze ko iyo ngiyo ari politiki ikwiriye kujya muri puberi. Buri wese agomba kuba icyo ashaka kuba cyo, buri wese afite uburenganzira nk'ubw'abandi b'Abanyarwanda. Ngayo nguko rero turakomeza tugenda tureba ese koko iri jambo n'ubundi yavuze abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubundi bwo ibi yavuze byo babyakiriye bate, kuko ntabwo bajya babura icyo bavuga. Ibyo byose tuzatugenda tubigarukaho mu makuru yacu ya buri munsi. Munyemerere twinjire no mu yandi makuru, twerekeze mu karere k'ibiyaga bigari byacu ahangaha ibihugu duherereyemo by'abaturanyi, naho haba hari kuvugwa byinshi cyane. Munyemerere tubanze twerekeze mu gihugu cya Uganda. Mu gihugu cya Uganda, Perezida Yoweri Museveni yemeje ko abanyakenya babiri binjiye muri Uganda gushyigikira Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine mu bikorwa byo kwiyamamaza. Bamaze kurekurwa nyuma yo gufungwa iminsi 38 bashinjwa guteza imyivumbagatanyo hariya mu gihugu cya Uganda. Aba banyakenya babiri ni Bobu Njagi na Nicholas Oyo Bageze. Murambabarira ni Nicholas Oyo. Bageze muri Uganda muri Nzeri 2025 bashaka gushyigikira Bobi Wine uri mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Uganda mu matora ateganyijwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. Ku itariki ya mbere Ukwakira, abo banyakenya babiri baje gutabwa muri yombi n'abagabo bambaye imyenda ya gisirikare mu gace ka Kira mu karere ka Wakiso.
Mu kiganiro Perezida Museveni yagiranye n'urwego rw'itangazamakuru rwa Uganda rwose ku itariki ya 8 ku kwezi kwa 11 na televiziyo UBC, ingiyi ni televiziyo y'igihugu, yavuze ko aba bagabo bashinjwa guteza imyivumbagatanyo kandi ko bamaze kurekurwa ndetse bagashyikirizwa ambasade ya Kenya muri Uganda. Aravuga ati rwose muri Uganda dufite ubutasi bukora neza, hari abanyakenya babiri twataye muri yombi bamaze igihe hano, ndabazi nubwo ntibuka amazina yabo, baraje bakorana n'itsinda rya Cyaguranye bigize inzobere mu myigaragambyo kubera ubutasi bwacu bukomeye, twarabafashe bari bamaze iminsi muri firigo rwose. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi yatangaje ko kurekurwa kwabo basore byanyuze mu biganiro bya diplomasi hagati ya Kenya na Uganda kandi ko ari intambwe ibanziriza kubasubiza iwabo. Nyuma rero yo kurekurwa Njagi na Oyo bavuze ko banyuze mu bihe bitoroshye aho bari bafungiye mu kigo cya gisirikari cya Kasenyi giherereye hariya Entebbe kuko ngo bakorewe iyicarubozo, aho Ngagi avuga ko yamaze iminsi 14 atarya. Ni mu gihe ariko igisirikari cya Uganda UPDF ku itariki ya 22 Ukwakira muri uyu mwaka cyari cyasohoye itangazo rivuga ko abo bagabo batafungiwe muri kasho ya gisirikari iyo ari yo yose muri Uganda. Kuva mu mpera rero za Nzeri uyu mwaka ubwo muri Uganda hatangiraga ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora ya perezida, abarwanashyaka b'ishyaka NUP rya Bobi Wine n'abandi barishyigikiye bakunze gusakirana n'inzego z'umutekano, bamwe bagatabwa muri yombi. Inzego z'umutekano za Uganda rero zivuga ko abatabwa muri yombi baba barimo gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko birimo guteza imyivumbagatanyo no kurwanya izo nzego, ariko ishyaka rya NUP rivuga ko ibi byose bikorwa ku mpamvu za politike. Amatora rero ya perezida muri Uganda azaba ku itariki ya 15 Mutarama, urumva umwaka utaha nibwo ibikorwa by'amatora biteganyijwe muri iki gihugu cya Uganda. Twerekeze muri Tanzania. Polisi ya Tanzania yashinjwe guta muri yombi umunyamabanga wungirije w'ishyaka ritavuga rumwe na leta rya Chadema Amani Golugwa. Itabwa muri yombi rya Amani Golugwa ryatangajwe na Chadema, akekwaho kugira uruhare mu myigaragambyo n'urugomo byakurikiye amatora yabaye mu cyumweru gishize. Polisi ya Tanzania yari iherutse gutangaza ko Golugwa n'abandi bantu 9 bashakishwa kubera uruhare mu mvururu zakurikiye amatora. Mu bandi bashakishwa harimo Josephat Gwajima, umuvugabutumwa ukomeye, aho itorero rye ryakuwe ku rutonde rw'amatorero yemewe mu ntangiriro z'umwaka 2025 nyuma yo kunenga leta ko ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, rwose ihohotera uburenganzira bwa muntu hariya. Gusa polisi kandi yasohoye impapuro zo guta muri yombi bamwe mu bayobozi bakuru b'iri shyaka batari bafunzwe barimo Brenda Rupia ushinzwe itangazamakuru muri Chadema ndetse na John Mnyika umunyamabanga mukuru w'iri shyaka. Chadema niryo shyaka rikomeye ritavugwa rumwe na leta muri Tanzania. Umuyobozi waryo Tundu Lissu amaze amezi menshi afunzwe kandi nawe ashinjwa ubugambanyi. Perezida rero Samia Suluhu Hassan uri ku butegetsi yatsinze amatora ku majwi arenga 97%. Yarahanganye n'abakandida 16 baturuka mu mashyaka mato, nyuma yuko Tundu Lissu wa Chadema na Luhaga wo mu ishyaka ACT Wazalendo babujijwe kwiyamamaza. Murabizi ko igihugu cya Tanzania rwose aya matora yaranzwemo n'imvururu cyane z'imyivumbagatanyo rwose y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Samia Suluhu. Bavuga bati rwose ntabwo amatora ari kuba mu mucyo. Bakoze ibikorwa bigiye bitandukanye byo kwivumbagatanya rwose bigaragambya, mwarabikurikiranye cyane.
Yes, munyemerere duhite twinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twinjire mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu kimazemo imirwano ikomeye cyane hagati ya AFCM 23 ndetse na leta ya Kinshasa, mu ngabo zayo FARDC ndetse n'imitwe yose yibumbiye hamwe kugira ngo ihangane na M23, bwo irimo Wazalendo, irimo FDLR, irimo iyo Mayi ndetse n'ingabo z'u Burundi nazo zifatanyije nabo kugira ngo barwanye AFCM 23 yahagurukiye kuba yagarura amahoro muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Rero reka twerekeze muri Sud Kivu, twerekeze ku mutwe wa MRDP twirwaneho. Uravuga ko umugambi ukomeje wo gukorera genocide abanyamurenge Kinshasa na Gitega, ubwo ni leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, bakomeje kohereza ingabo mu misozi ya Fizi, Mwenga na Uvira, aho uvuga ko ubwo wandikaga itangazo washyize ahagaragara batayo ebyiri z'abarundi hamwe na batayo imwe y'abanyekongo, batayo ya FARDC rwose y'ibihumbi 3,303 ya FARDC, bose bayobowe na General Chivile, komanda w'ibikorwa bya Sokola ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, berekeza mu birindiro byabo mu misozi ya Fizi biherereye ahitwa Poezero mu irembo rikuru ryerekeza Minembwe. Twirwaneho rero ivuga ko izi ngabo zigiye zisanga batayo zirenga 10 z'abarundi zisanzwe mu misozi ya Fizi, Mwenga na Uvira. Ivuga ko zirimo kugaba ibitero bishya ku mirongo myinshi y'urugamba kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Abi bitero ngo byahitanye abasivile benshi kandi bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ko karere. Rero itangazo ryashyizwe ahagaragara na Twirwaneho kuri uyu wa gatandatu rivuga ko muri batayo zombi zavuye mu Burundi zoherejwe ku mabwiriza ya Perezida Evariste Ndayishimiye, zizwiho ubugome bukabije, ngo zageze muri Fizi zikoresheje amato atwara abantu ya gisirikare mu kiyaga cya Tanganyika. Izi batayo rero ziyobowe na ba ofisiye bakurikira, barimo division ya mbere iyobowe na Brigadier General Ponsier Hakizimana uzwi ku izina rya Mingi, division ya kabiri iyobowe na Brigadier General Michel Ndenzako, division ya gatatu iyobowe na Brigadier General Jalike Habarugira, division ya kane iyobowe na Brigadier General Desire Manirakiza uzwi ku izina rya Gacanga. Ubwo rero iri tangazo ryandikwaga batayo ya kabiri ya Brigadier batayo ya kabiri ya Brigade ya gatandatu yambutse uruzi rwa Rusizi maze iruhukira ibwegera. Uko kongera ari ngufu kw'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB mu karere ka Fizi byerekana ko ubufatanye bwa gisirikare bwashyizeho umukono hagati ya guverinoma ya Kongo n'u Burundi butanga inzira yo gukomeza kohereza kutagira iherezo kw'ingabo z'abarundi mu misozi miremire mu rwego rwa gahunda yo gukorera genocide abanyamurenge. Ngo bigaragaza kandi ubufatanye buteye akaga hagati y'izo ngabo z'ibihugu byombi zikorera imurenge ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro irwanya abatutsi abanyamurenge, irimo Mayi kabisa, Wazalendo na FDLR, MRDP. Rero Twirwaneho isoza iri tangazo ryayo ivuga ko yiyemeje kurengera abaturage b'abasivile bugarijwe no kurimburwa. Hatari cyane, ni hatari muri Sud Kivu. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kubamo
imyivumbagatanyo myinshi cyane kabisa. Tukiri rero muri Sud Kivu n'ubundi, Komanda Fureko, umwe mu bagize umutwe wa Gumino, ngo akaba ari umutwe w'inyeshyamba ugizwe ahanini n'itsinda rito ry'urubyiruko rw'abanyamurenge rwayoboye kandi rukoreshwa nabi, ndetse mu bihe byashize rwafashwaga ngo na Masunzu. Uyu nguyu ni generali mu ngabo za FARDC, yari yaragiye mu ntambara rero arwana n'abavandimwe bwabo b'abanyamurenge. Nguyu rwose akaba ari umutwe urwana na bene wabo. Ubu ariko rero ibintu byabahindukiyeho rwose, ibintu byabaye bibi cyane, kuko abo ngaba baje kuba bafatwa na Mai Mai hamwe n'abasirikari be rwose bamaze kubata muri yombi, rwose barabakubita cyane. Uyu rero Komanda Fureko, izo nyashyamba zimushinja kuba umunyamahanga, zimufata nk'umututsi wo mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'isura ye. Uyu Fureko rero akorewe ihohoterwa n'abamayi mayi ndetse n'insoresore bari kumwe. Nyamara uyu nguyu Fureko yagiye abafasha cyane rwose mu kujya kwica abanyamurenge, ariko rwose uyu mugabo baje kuba rwose bamukorera iyicarubozo cyane n'abasore bari kumwe. Ubu rero yakubiswe bikomeye cyane, urumva abari kuzira ko rwose ngo asa n'abanyarwanda. Yagiye rero abikora kugira ngo ashimishe abamayimayi n'abawazarendo, none bamweretse ko isura ye nyirizina igihora ari ikimenyetso cy'akarengane n'isesereza. Aba bagabo bakomeje gukorera bwoko bw'abatutsi hariya muri Sud Kivu, rero uku gusa n'abanyarwanda byaje kuba bikomeza kumukoraho cyane. Abawazarendo rwose urumva bamukoreye ibyamfura mbi cyane. Mu yandi makuru rero twababwira muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya makuru yo aba ari kuvugwa muri iki gihugu yo aba ari menshi cyane. Yose tuba tugomba kugenda tuyanyuramo gake. Abakozi ba societe civile n'abayobozi gakondo hariya muri Ituri barahamagarira guverinoma ya Kongo kwihutisha gahunda yo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro mbere yo gufunga ibirindiro by'ingabo za MONUSCO biteganijwe mu mpera z'Ugushyingo, ubwo ni muri uku kwezi, mu duce twa Pamitu Ame na Mbirubu muri teritwari za Jugu na Mahagi. Biteganijwe rero mu mpera z'uku kwezi ko rwose ibyo birindiro bizaba byafunzwe. Rero iki cyifuzo cyatanzwe nyuma y'ubutumwa bw'isuzuma bwakozwe n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye buri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO. Uyu nguyu ukaba ari ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro hariya. Rero ku itariki ya 6 Ugushyingo babona ko rero kwamburwa intwaro ari ngombwa kugira ngo hirindwe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose bishobora kubangamira iterambere rimaze kugerwaho, nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Kuba rero hari ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro mu gihe cy'imyaka 7 ngo byafashije kugarura umutekano mu turere kuva kera twibasiwe n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, byoroshye itahuka ry'ibihumbi by'abavanwe mu byabo, kongera ibikorwa by'ubuhinzi n'ubukungu ndetse n'imibereho myiza mu baturiye amasoko nk'irya Ame, kurura abarenga ibihumbi 10 mu cyumweru. Icyakora abayobozi ba grupoma za Pamitu Ame na Mirubu bagaragaza impungenge z'uko izo nyungu zizagumaho nyuma yo gufunga ibirindiro bya MONUSCO. Bashimangira ko kwambura intwaro
kwambura intwaro burundu abazifite batabyemera ari ngombwa kugira ngo amakimbirane yakwiyongera rwose. MONUSCO rero yijeje ibyahoze ari ibirindiro by'ingabo zayo bizagurirwa igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, zizahashinga ibirindiro kugira ngo ziharindire umutekano. Atari cyane. Indi nkuru rero yakomeje kugenda ivugwa cyane ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa hariya muri Sud Kivu, yuko ngo hashize iminsi 3 abarwanyi baye mu 23 n'abafatanyabikorwa babo rwose batangiye ibikorwa bigamije kongera gutangiza ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya muri Ruhwinja, hariya muri teritwari ya Mwenga, hariya muri Sud Kivu. Nuko wa gatanu washize abayobozi b'iyo bakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro hariya bakorana naye mu 23 ngo bagejeje ku butaka ikigega gishya cyo kubikamo lisansi nyuma yuko icyambere cyari cyarashwe kigasenywa n'indege zitagira abapilote za FARDC. Arabizi ko habereye urufaya rw'amasasu cyane rw'izi drone ndetse imashini itanga umuriro w'inyongera zizwi ku izina rya groupe électrogène mu rurimi rw'igifaransa. Imwe rero muri zine zari zarashwe yabashije gusigara itangiritse. Ubu rero ukaba rwose inzira zo kongera gushyirwa mu bikorwa kugira ngo uruganda rusubire kongera gukora uyu murimo wo gucukura izi zahabu hose, ngo iyi mirimo igiye kongera gusubukurwa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru byariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kiba kirimo amakuru menshi cyane, rwose andi makuru agiye atandukanye turaza kuba tuyagarukaho turebera hamwe uyu mutwe nawo ukomeje guhungabanya umutekano muri Kinshasa. Uyu nguyu ni umutwe w'abarwanyi ba Mobondo, nabo bagabye igitero hariya mu gace ka Kingakati muri Kinshasa. Iyo operasiyo nayo rwose ikaba ari operasiyo yabaye rwose hariya nayo yo kugira ngo ihungabanye ubutegetsi hariya nayo bashaka gukuraho ngo Kabila. Uyu mutwe ukaba bivuga ko ari umutwe ukorana bya hafi cyane na Joseph Kabila. Amakuru yose turaza kugenda tuyagarukaho mu busesenguzi bugiye butandukanye. Reka ngushimire cyane wowe twabanye, mushimira rwose niba ari n'ubwa mbere tubanye muri aya makuru, udukandire ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Mugire umunsi mwiza.